thì vào chỗ kỹ khát nhỏ chỉ là chỗ nào nó dấu xe hi precaution kỹ là hi này giờ kỹ lâu điều giờ kỹ hiểu bên lòng bên kim mù lâu chỗ ai như thế chỗ hiểu bên tạ chân bắt hiểu bên chỉ là chỗ hết đi đó là chỗ hiểu kỹ hiểu điều hiện na cho nên chỗ hi ấy cái mù là chỗ nó mà hi vào nên chỗ tu là tu tự điều chỗ importance là bị đạt được cái tiền này a kho he ukim a kho he ai pile na ki pantau tin bridge na ki welcome to the bridge na ki ball jing banga hi ki pat di ko nong le taw na ki ne ya ki chai nong le taw na ki ne ji he na ki pat na di ben opening prayer ne di he ma'am please close your eyes, let's pray. Ka ki pa we he pa nang man tu ne la pat pa re ne pi wa virtual war jong le pa cha ku kanau ka su pi lam kai ho to tu ne la pa na social media man cha ding dan hung ki hil thei dinga phat pha re ne pi ji un namin ka thang ba in tu ne la discussion he pa ka ki pa no wa pa na chai chan ge ya nang man ni pi wa nam sunga khan to na le machal na le ki ngai lu na pun na ki he team to na ai the na ding tu ni la pha na ka kheu khom na diu hi nang man pu hin sei ding guest speaker ho ai nang man hin mang cha ngai ding pi ko hi bin ka bon cha bin ki ngai lu na ki team to na machal na kan i thi bin phathe bu pi un ti ana pan pi ngai cha ka hong ta hi amen Amen. Amen. pa amen aban bana to pi to tu ni lai to mu hi role of social media in society khat social media han I chana tha nya I to bang ma pan ne ai ge so hi lim ki mu thelo min a het thelo ota agal sat lai hi zi oven as ho ki ven thina ding lim ki mu lo hi atam zo hong ding hen ai banga lim ki mu lo wanga hi ma ho hi poya poi mo thi ei ti so ne so ke wetin kalam kai ti tautin mu thelo wa galam kai la pang supi kim ukim ti di tantin amai phat na piute. Hello, good evening, everyone. Nabon bin nilapa. Today I apologize. First of all, I would like to apologize that I will not want to show my face. It's not because I am fearing something. It's just that I want to talk. It is related to the topic that we're going to talk about. So I would like to first of all welcome you all. Today I would mostly want to talk about, because I am a Twitter warrior. So today I would mostly talk about the use, the advantages, the disadvantages of the Twitter that is also, before it was previously known as Twitter, now it is X Corp. So why we choose, because for the cookies right now, for the Kuki-Zo people right now, the only platform that we've got is the Twitter platform, where we can put out our views, anything related to this war. Okay, 1 minute, please. Sorry to interrupt. He's only target audience, so he to a ho aiming and na class to bang hin. Is it ai the I a pause in say legend. Na. Okay, thank you. Athopi pencho tu le tua hi holding a hi igal hun pitanwa ki pana hi ken jong Twitter kana nei cho aman na zik het lo alon zik het lo ipi ki mangham ipi ki bol na ham khet lo Facebook Insta ini so kayo inai lo be se cho smartphone hu ma ki pana hi ho hi I social media hi tam mi tam pita expose ki bol ta cho ahi wanga aman dan I thep male I holding a khan to na aman dan I thep lo wal I holding a man tha na chi point bo hi khen sai ding hi na ama sa pena cho Twitter hi ipidinga hi banga hi thad am itiale hi platform hi mi zo se ki ho to na thei banoi le se Facebook ki ho limited hi cho mi na follow lo hon na mu thei lo ding na thu so ho na thil post so na mu thei lo ding ai bang Twitter cho khat na ka post a hi le thil zo si banoi le se calling call ka zo sen jong mu thei na Twitter nei zo sen jong Twitter account nei zo se chen na thil post so mu thei aban le
Itia hi ipiti tam tele mi thu sei kha chun na de ya zet na de ya hele repost ai lo le retweet kitin na chizong hin bol the tu nya hi chilai hung ke form se hi ke ho Twitter warrior ho jong khat le ni loi le pai ho ahung win na chia hin ke ho pandan hi no hon gelu le chun in muna ki pang he te adi de tu ni tu hapta he na ipan muno hi idin muno hi aha in mail ho gal narrative aha besen a bolda no hi chi i ho pumpi hita ta ap hita te in man na chung wa hin hiltam pi ahung leng do time Arnab Goswami in national media thil hin seile mi zo national media zo se na hin pick up min chu tu hin i ho kuki militants atiu la ke a the thang za jing won to hi india hi amina I min se no hin na hi chu ho hi counter an asuna zana ka bolo hin tu masang chi meeting ding je masang je na jong chu ka ki kho mo wa ka ki ho hin na ipi lo the ya pha am ti group call nya khot ka neven iti chun whatsapp group tam pita I neven tu nya ka hin tip nom na pen ta chu hi le bon se kevin tun atha be in twitter nei lo zo se jong twitter ki honu tin aha po in ama se pen training zone le ki video hi iti repost bol de ham ipiti mi thu sei ho hi iti like ki bolding ham na heart sign o min chu I bol la likes a hi zing in chu khat a hin repost khat be ta chlai amuna chu me ale izem ti a sang boy zong o min sang boy na hin twitter account na nei mo kaniya a phae Twitter account nei di go so ke utin igalo hi thilbai hi point to ki pana hi narrative hi I ho narrative hi pura I thap yo hi tan me ho narrative ha the zeng in ama mi kha ang thile ho mi li mi nga ai phula zeng o hin chi line that umma main na zan hin jong space jong kana se in so pi ho ita ch po ho li zen in I ha so zeng o vin ama ho thi na chu mo se hi sa po tin na line na te en iti sei de ham phang tom te in pangutin gal sa then frontline na hon ni sia gal sa no hin apunga ki ka to hin online warriors ki ti ho online na pang ho he apart lo asun azan in na to ibu hon to I in na to ki tho a nupi hon zong anupi hi na to a tho nunga hon zong ale hasim ban to a tho hitia chu ki pang so ke hi na koi hi zong le hiti hin twitter he tin sa pau pol pau ka thim poi ti lovin sang khat na ga sei jong chu te ka banga anyo pe na ga sei dinga chu mai thon I bol now hi mai te atrocities enough is enough I ga ti jong le ai chong chu at choi dan chu asanga hi Twitter hi hashtag ki tin na chilaya I hon I khana hashtag iman pau hi phone azong a umin phone number keep na ko even ale hashtag pa ko hi in chu ko hashtag hi thwa thu pi he Twitter a hi pgm ti le hashtag in manale te ka ba tu lai ta hashtag a chi chu mani hashtag manipur tapes na birin o so pa birin hung o so a ama in chilaya kin hi chi manipura thu boy hi chi gal hi kin ka hin pat a hi the wire ten a hin so pau hi chu man cha a thu I sei si le birin is I sei si nom na birin mo na I sei ding ting le hashtag manipur tips ki mang hin na chu ipi ham ti le mi ho hin a hin hol te ngole manipur a hin tia hin ta mu jong le chong kin ka post pa nang in na post manipur tips sa jawa le chu hu po do di ti ni hi sei in na aban le twitter media I ho hi smart ka sei banga chu smartphone in nei wa ki pa na hin a koi photo camera in nei ta wen I khun wa na thil I mu zo se a pet pe na kap do the hin chong chu a phata I man le a pha hin a hin la wang se ta chu I ho ka tu la hin naute ho ute ho sop ka soping ngan ni hewin koima ke chu athem pen a ching pen ka hi poi ka ta ka hin se hi po in them cha khat youtube bolte hon jong I het diu khat chu example khat hin se nge o te ka banga thing thang tumnom ta khat ta cho a hi le masang lai thu boi masang chu hi le ili mu jong ikika mo ba ipi pi ha I so theu chu to hi thu boi chu ba ki pana I het diu khat chu thing thang langa khomun khat jong chu na ka ma hi chilai ku ho sa te in hi chilang mola ki pana ho hung ki hung thei ti ho anyo pena ka sei he chu ku I sei te nga le strategy pa chu mi dangin ai chu youtube ma upload na bola le igal mi te win amu wale o hi chi chilaya ko na phaya ki pena kilometer hi sat heading hi chilanga ami am ho su to them win na hi chilanga pana ko ichiale hi chi mola pana ko ikana le ti amat do theo hi ta ji chun hi chana chuna anyo pena ka sei he chi thal le choi I ho chu achomin koita diuten thal jong I how be se tawen I thang dan tawen na social media digital footprint ki ti hi
athup pidan apoi modan hi tu nya kin thil khat upload ka hin bolta cho YouTube a hi lo le any form of kana ka hin upload ta cho Facebook ka hapoi Twitter ka hapoi a hi lo le Insta ham ka hapoi na khat kan upload chu digital footprint ki ti chu kin mi khanin ichi a hoi poi la do tan tia ka gala do wa nga chu amang de hello pu chu o den hi ta chu server a chu ai ton so na den hi ta chu hi chi a hi apoi modan hi igol hang ho ihunga aho ihu no mo vale kununga ihu no mo vale lungsi te intukal uh photo chu hinge ilki kila nom thang tom man a hi lo le khat la khat motivate ki pi na dinga chu ika mo jong hin te hi wangi chi lungsi te in ngau hitin igal gal gal nei hin alive chi lungsi te ngau hitin azi chu NIT in a hin ho NIA te na hin hol ting le ama ho chu igol lang ho thu lal ding pen am ho a hiu vin na tu chu ting le thil I phone a dunga jong hi ki ho teng jong le ting noi mi ho hi aminin pha po te ve aminu sei pi po te tiger lion ka hepoi ipi ha mai ki min bo hi sei po te lung se te in aje chu I phone no jong WhatsApp jong hi a hi thea le WhatsApp jong hi masanga chu a safe ki tin to hi I ma cha ima ki sel gu theum talo he WhatsApp a bay pen hi tai ong tu ki za dan dung zo he WhatsApp ma ko na ki ho na zo se voice message ka poi I ho ita e ma le e ma iki thot to na ho zong he bona transcribe ki bol the a bona ki podo the hin ji ja hi lungsi te ni mandano social media hi isaya le ni from ken ki sei zong le isei chai lo ding kin a thang pia ka hin sei nom cho hi le I bon chi kevin Twitter sign up bol so ke ute so pite ho like me na bol jong phacho me repost ni khat na bol me jong phacho me chi je chun lungse te in no ho zo sen hin ki hon so kevin la account sa pau ka them poi ti lo ho lo chu group an hung ki e teng ole na hin he so ke di o hin na chu number zong sang boy ko ma hin pe win lang chu ki hon hin bol wing katin group ma ka hin add diu no ho se training wing ki bol ji online training ki bol ji hin if ningkum gal ki patila chu ta hi ki hum ki bol nge nge hin ke ong ka kan thep lo hi ke ong training kala ka za wa hi ta chu kit ka ki do thu ka het lom le khat ki dong hi ta chu ki dong to le a apu dei zong hi ama zong active ta a hi in chi ja chu ama zong nó không ai tôi điều aman zong tham khat hin hil chen tan tin an zo ting zong le chi chun an zo ting le na question answer ting zong le I khat thu do ho I nei teng mo zong le kin zong tam pi ka hin sei nom mo ki cha cha ting hi pon mo ngam ding hi poin na I thil bolu hi ching thei tai pan khom thei pan khom tua hi ha panai pan khom lo wale I ho dinga hi gal hi a ha samong mong tan narrative war hinge in langa ho chun gal sat hon akap the hon ikap naw ve ai wanga social media jong hi gal le ta ine yo hi ti hi sumil pote ka so pite ho chu ka hin sei hin zo ting jong le sei khil sei war avat na lai jong le iban jong the na lai he ki pe sang boy thank you Kim abanin to hin apu dei phat pi ta diu te apu dei nang pa khan ki lao cái bảo mẹ sáng still là đang speaker đến đi giống có on dạ theo này am I audible ki zai ki ki ta zai chu xây đi tắm tắm val balance xây đầu tiên căn bản xây tập tập đi nè thì chú thì thì làm cái hung gần giống lệ cái bảo ở gần gì nè để nên hệ chạy lắm cái xây nông chỉ là tua ho social media to lecture man banga kain man lo de na ho society a hi iti ikila iti man do ham ti lang pang samai kahin sei de hin na kadi kalim kan solo rum na cho aji cho ukimen sei ta na ya ho hi tham khat be ki han la mana cho kapan te de ki solo le ti khang khang hi ta point e san te ho chu to banga cho mo ho ki solo hin na ya cho ho yong cho tam khat ho Twitter lang si pang si wari ho si hi tam khat iki ven he ti cho ne ne themin lang ko he jong no min loi lu gu te no min na min cho ki phapu hi jong le tu amas pen pena kan sei nom cho jo te le question in dong tho min lang na to kan sei wa ta an ngai tha ben lang
tu lai ta gal nei te hivin 16 months in gal hin do ta vin na tu chan gya ha thi mang tam ta yu mata choi so pi sangam ho front line a go lang ho ita chi ta vin amun mana gen the thu hi tu pe na ke ge la hi gen the he so i thu cho le to mandinga ne le cha inam go lang ho hen lang sam sao hen lang volunteer ho long hin mi gil ke dang cha ita tu mo chunga mo long chu le mo hi lo sol samang ve the na ti again the ta hin ko jan khang no ya gutui chim na ti chu dai tui no ya ti a chu thing na lo na la hin ko ama no hin gen the ta aji cha ngai lo a ti gen the ta ho dinga panan la hin ka sei nom che hi le gal kun hat hi ki hi zet wa chu i thil man diu aman cha diu ane cha diu hi ke ge la hin iki koi tu pi du he na amun mo na hi iki se tu pi ungai he kati cho lam kalang kati poi phailing mo lang kati poi na am nan cho amun mo na hi e sat phat wa hi e ho hin go to defense lang hi han lang hilo le ai ti lang lam kai ho administration lang apo ho hin na amon hoi ta ni le cha ho ti cho angai cha du emergency purpose a hi chi sol sam lo in a sim ho ta banga cho gil chen I mean gal ko anu I mean gal ko ni hi zit ba chu ni cha do hai tin RV ti cho rendezvous kuna ka ti cho hi cha ko na amon a kap nu na ko na chu akim lai ta chu dan chu ko yang phat kang chila chalai chu aga koi pi the ni cha do dan chu hi cha ko na mo kila son the na they should not suffer from any fatigue tin ka sei no hin na cho ma se pen ba ka sei hin hi le chun ani chan na chu tu di dia hi be hei te na ma sa fake PR na bol na silonga hen go tia mun chom choma de he a long chu ti chun e san te ten i ho hi tin ki do we ta he e na bola e chomo government choi te hi zit ba he amana de ba DC through ham IPS through level a mo chun DGP level a chu amo ki ho to a e ho zo e su min sit du hin na zani ho je heta win e ji e san pa na mo Robin mga ko ma ki ka hem sa ka tu gara na bol chu hong ki de bang ki ta na hi cho ta bang chu hong ki chi mi cho ti a him am e san te lung thim chu ni he jing in ka sei no chi pham ti le hi ti ai ho su min si de nga e bol ko hi a go ti ki poi silong ki poi dimapur ki poi mun muna hi hi ta e bol no mu cho e ho ni to du chi pham ti le ho Twitter mang lo se ni di bang e bol du cho nang la ken tu lai WhatsApp group ma admin i thano mun na admin ho tamo hi cyber awareness i het di lo cho lim khat hong kyap lo dinga hele khun hoi ta sensor bol ngai na sensor bol lo wa hele hong chi lu jep hin na example te to kai na chun ke hi frontline ko cho pham hat no ko nang ho kan he sa num le kan se he sa num mai le direct a lim video kan kap cho kahin kap chu dan chu ke chun Google OnePlus ako ni hin kan kap tai ka ma hele chun direct a WhatsApp group ma admin hat kan thot ta cho kan he nom je wa kan thot ta ve admin ni pin bol dom te screen recording ni ki bol du cho direct a no chu thot wa le hi chi video hele photo hu a raw data exif metadata ki ti hin na hi chu khu holai muna ke kap do ham dan chu hi chi tiger pose lang pp pose lang la hi chi mol chunga ko chu ki ka me tu a hi chi ho ta ina digital footprint ha i ha so je ba chu hi chi apu ke thei ho along saute ho chu holai hong ki sim ham alu ho ti chu kunun he do ho e san te intelligence hong ha e chile amon kin bon ke thei ya hele amo chun iti he da do ham na hi je a chu lungse ten admin ho na umai ten ho la sei pi le admin ho chu ting le isu pi sangam ho frontline ho lungse ten hi chi ai thelo ding ho tu i he ta bin amo zan khwa ke Twitter warrior ho in khwa ke di hin ke counter je imulu hi la ke counter je e san ten azo zo se khu zan te le BJP RSS ho amo khun Arnab Goswami ka ti poi asam sakol tabang pa abhijit chawda ki ti poi amo khun azo zo wa Christian country ho deep state theory ta hitia hi amon ase khu e san te khun mo ta san ning hai na zani vela Arnab Goswami in Palestine to Kasam rocket jo a panelist YouTube panelist speaker ho kama asai le chu khat ho chun la su sa at the fraction of seconds ata san lo cho
emi hon cookie te na ki sim ti cho ami yo heading a cho hi Twitter a hi cookie terrorist ai i trending do ta cho a khudi ta ina hi hon bol hi nang le ke status ai ko wa kan lo cho status na ko ya le hi to mi som thum thum ki kho chile kin status ka ko ya le nang hon bu na mu cho adong hon na mu lo chile ama wang Twitter a cho ko ya le chun na tek thi ma hele mi zo sin mu cho na di bang la ga bol ku mi sin mu cho ka sai no ti ham ti le to a zo wider de ko ro te kun to anam ko swami hi che Palestine rocket ki kap ko chu na hung thung ki ti to na ndo ta cho na ti to ma chi bo la le ama ki a tha ha sam nei cho mi khat i the Republic TV editor in chief khat ho ni su du the jle hi che to power of media he na power of media che he ngai he aji chu social media he anonymity ap cho to ke anonymity a ko mu cho na nei mu lo cho atamo ne he lo wa wa he ya anonymity o mi na mi anom no ma mi trolling ke bol the chu he the wa ati na chu number 2 na ka hung nom na chu pham ti le Instagram hi tu ta he ta so pinu aja deep fake videos a kon in han viral sa tau chona hi chu reverse tracing e bola hele thale na chi the tam ta cho to inaute tam ta Instagram mo ko even a hele atam zo khu very unsafe cho non he lo chuma in Instagram a khu setting khat khu ne khial lo ngai chuma amang ho denga na hi chi nangma chu data hacking to hi chi scams ling ho hi tam ta Instagram a hung lu hin Instagram setting a hon chi win lang kasi hi recording hin do to na ngai le kite hin na Instagram setting hon lut win lang Apute không ai to dio ratan kuman hi koi ham sang boy a delete do neher kami ham I don't know sang boy Koyam ratan kuman iti hung lu the ha chula kuna lau bol ha pa mo za min tin to hi pot data nan la do ta pa ta lo pi hi ate hin continue de na ke ka vet screen ka bet hi lo ka vet na okay Number 7 zong. i number 7 nang yo ai lo bi cho David host co-host mi amin kichi om dan pi lingu hi SNT group ma liang du na tan ka liang lo dan ta chung ai kho di he to ai ho khil ni nga ka se in na angai yong number 7 hi koina SNT ma ma cho la do jeng ka okay continue please okay e kho lo tu si ka se lo in tin na e ho ki til kho ni nga ka se in e ho e he anyway hi zong le apute ka lu han la chu e ho chi this is a private meeting Yeah. amo hu zong le di thum lo pi lu sa lo di okay kasi no bi ham tel Instagram setting a khun du leo chu amang ho khun message setting khun du leo chu na story replies a hu thil khat mai chu hi cha story replies hu ga ve leo chun message control umen tin hi chi message control a khu kon nang hi group an ne them tu la wa ma se pum pi a chu porn group yang ma scam link yang ma to black hat hackers group tam ta cho hi cho hin nang ma group khu ve le chun na message ko ma khu request khu ve le chun tam ta mi in hoilang langa kirti te chun el sonia te chun invite na ti tam ta cho hi chi setting khu only the people whom you follow nan skin sang ba ka follow akin ukim ka follow le amho in ke jo invite in both na not from every other people on Instagram setting ni cho hi chi setting khu ki khaw ngai ani chanak sei no pham ti le to social media mang ho hi bisai da i cha te naw te in zong thu phone a choi ta be na di ai Flipkart na ko na hi sum 500 GB na mu de lo le na Jio a ko na Amazon a ko na ken ko na mu de ti tam ta hi hum ta cho amodi ne cho hi cho hi ho ne he ding wa pha chi bi ham ti le hi cho lim ki cho hi nang le ke to ai kyo no lim ho hi it's all about data cho 01 binary number ai ta digit coding hi na hi che coding hi kin data program ka bol thei cho hi che ka bola cho alim cho Sunny Leon jo hung do thei cho na ka sim do the ema so nga chu ipi ki selam ti he lo cho hi cha cha pang ho chen thanuk man wa cho an mu le pa ta an mo thot pa kai su
tu za ni hi chen thot lo na noi ho thot lo jing le pakai chun phat hen bo lo do masang la ya message spec khang lai cho tu chen ni ya hum cho ông đàn cái đàn chứ na cái xây nông tiền phàm thì chỉ link malicious link ho hi bitline URL ho uniform resource locator ho hi thì cho hi cái hi thầm hot chỉ là cyber là cái hết na kan hin ni na very easy to hack Android phone cho yo tam zo hen iPhone cái chơi lo mai thì na iPhone hi zong la chun ki hack thì cho Instagram ho iPhone a con hong lu ji iPhone ho Instagram ko hong lu di cho Android phone ho hi chỉ nang ma hi chỉ link a con na cho nan click nga hele ka group wa ko chapang nu mi ho in apaten a phone cho cha ten in mo thot thot yu cho kalumuang jin tin amol hi piham hello na kasi no ji piham tile hi chi link ho a ko na hi IP address an het wa hele tu lai i phone ga yal tang amasanga camera ni ki tung anunga camera thum jen ki tung cho camera dim tha ga mata chele kasi no pen ji piham tile tu lai da cho hon koi man data ki off the lo cho ne thei wa hele chon ke ham khat cho bathroom ka gi sil cho lungdei la nu kom te ka sa ka khila ka gi sil cho ka screen ham khat cho black cho na de cho ka screen ki on lo cho la ki hai cho maximum thang la ka ngai cho example ai wa nga cho chilanga scammers ho chun hackers ho chun hi chi ka IP address het pha wa cho hi chi bitai computer a software tam ta am cho software se yong se da tang ting na hi software a ko ga click nga hele na camera ki on he cho nang ma ki pin na bolam na kyok chong an um mai the na private moments so the cho dam camera ti la chun camera ki hong set dam png file je ga ti la chun na lim zo se tu lai di a hi ATM ho hello le ya dar ka ro phone a ki ko ya ki mo ita set mana ki choi ta cho a khut ka sei num pe ji biham ti le ki chi ho link hoi mo link hong ki thot hoi WhatsApp group dungai mo click po tin accept hoi without reading the terms and condition hoi app so mo download po ti ka sei num na chi so pham ti tu lai di ai ni me tam ta hi deep fake ai ja hi min porn industry a tam ta lu ga ma ta cho iso pinu jong chun hin sen mi ka hol do te hin na ai wanga chu aboi na khat chi pham ti le I ho thik mo yong hi ji hi I ho we are not taking prevention ni cho hi ji a hi pung khat pung ni jing ka lang la khun chi hacker ro hi ki pan nom ji ni cho I ho I mut pha ting le hin zan ting le wang lung sit tha I the pen na phone mang I off I bol jing ngai he athum chana point on ka he the point ja point tam number 1 number hichi belap nak se no biham tile eho tu lai ta hi kasu pite na ho hin phone ki choi cho abangin Google Plus na choi ma abang Redmi na choi ma te abang iPhone abang Oppo OnePlus na choi so ke du cho hichi na phone wa hi SAR ki ti cho systemic absorption rate ki ti hina hichi *#07# me leo chun nang ma ho na phone wa khu ichana radiation ha na ham ti hi ume he cho hichi India level hi 1.16 watt per kg hintin kase nom ji ham tile tula hi dan chi so pi do munu de kyo ale ibil ko ki so to a ki kyo khwa wa ing de cho pung khat pung ni ta bang hina hi ji ho ki bol lo ri cho na ta sa ko na chu ichana gam la body to he na chu na koi dam hi ja chu hichi SAR value chu *#07# me le chun na lu changa chu i ja dham OnePlus or Realme ho mi tam zo ka ga CP na ho tam zo ho 1.0 aphaji na bangloi ho 0.8 ke tho to hi khyo sung wa na ga bol the hin na ka sei num pen tu pela 1.6 pha lo di o 1.6 pha wa hi le na phone zo na pai mang du ta chu ka sei num pen hi chun masang la ya hi ipu pa te hi koi ma na cha ya thi to lo chu breast cancer leukemia ho blood cancer ko ma thi to lo chu imem hi ta asawa hi phone hi only on the right arm is it langa ibana bo ki koi thei chule it is scientist on akhol na adang it's very dangerous jo kasai num pen ji ham tile hi cha imai tulai nunga tha nupi tha zong hi chi leukemia ho breast cancer ki mo thi ta chile genetic mutation ni chi na ham tile hi chi mobile phone hum do apana hi 2G hum pan chuna masanga apana 3G 4G 5G 6G hum wa de ta na 5G hum lo wangin I phone jong 5G lang hi gam tan hi chi radiation level hi tuan ga tang lam ka loi Bangalore loi Delhi loi tam ta mo cho
na imu na ko na chu to na na wa ko na hi mobile tower chu how chate na chu example ichana na ki kam pha dham na chu 500 meter ho lo mai te chu kilometer khat jong ahuti na chu hi chi electromagnetic wave chi ita as a nangman na phone a chu ijat capacity a chu receive the ham ti chu SAR value a kon a ki het ina chu na phone value chu ha na le chu anamang hi un ka ti hin na ana pai mngen ka ti na chu nan ge al khel hi un lang na hi a na ho dinga chu na ta asawa chu na to kha na ki to kha sa lo du mi to na kyo jong either bluetooth mangmen lang or loudspeaker na kyo du ti chu ka sai no ni hin na ki het wa hi chu a hi le Instagram ang say tawin phát chôm chôm đi cái nó kan khó lên na nó ho nó phát chôm bi de ya kan mi hin chú tiếng lệ cái say nó phát chi lệ tu lại hi tapi tai amun muna ichi na wa hi emergency to ta cho example la kisu khan accident ham ilo le yam kisu khan ta cho example la hin pa ma ham se la hin tu lại tam rồi mi sen blood group ikhe lo piu cho ikhe wa ang chu phana phat hin na ka se no di ham tele dan te to kai na chun iso pinu ham ha chu AB negative cho ai la ma hi kisu khana anei tai lampi dung hin na chu ko hima dong ka ti poi Bangalore ka ti poi Delhi dong ka ti poi ape na ti sanan ngai cha du cho hi cha chu nan het lu jong la pha ne het lu jong la pha hi chu ki hol do the hin hi cha ke man ka se no pen chu kin thoi ta research cho ka bol ji hin na chun pa chom chom di hin website ki ti mi no long het mai te hin blood donor no mai te hin hi chi website hi www.friends2support.org ki ti khat min www.friends loyal goal friends serial number 2 kuna friends2support.org khu ga type leo chun hi cha chu hi chi government organization hin hi cha hin hi chi website na khun nagale na ham ele megala na ham hi chi amun chat na blood group ipi ham AB negative ham ipi na ngai chat ham ti chuna koi kho ni ham koi gam ni ham ti chu olai num ham nan chu Bangalore an ta cho Kothanura example or Delhi an ta cho Savdar janga na ngai cha chu B negative na na Delhi na location Savdar jang ti jun ga type le chun hi chi Delhi sung Savdar sung sia chu blood donor ho in anakit step now hi chi a number in the Rakesh umai the tam ta umai the hi cho chu contact na mu din ape pa na chun na ki hol the ti chu kain se hin na app store ma ho in play store ma ho in app umai the on iPhone ki man ka po na ka be line web ma ka check tho hin play store ma umai ti chu ka hin na chu ipat chu nga ka se hin chu kit le tu lai mun zo sia hi network puin ai ba chu example hi hin kho no na dengai social media ma nai hi tu lai mi usen phone pay ho Google Pay tam ta ki mang ta cho naman na wa hi zat ni hi kan se de na zat khat na che hi le tu lai hi dukan bol hong entrepreneur tam ta yu ma ta cho dukan lin ta jong tu lai hi mi lung thim asit je na hi scammer tam ta tan dan cho te to kai na hin ke hin dukan ka bol tai dukan ka bol na hin lo shop li ta ka hon na hin mi khat pas scammer ka hung ta cho anchang keji som elo le biscuit som sigi man ki cho ta example ka QR code cho ka dukana ka kwai na ka kwai le ama chun scannable cho app ma cho phone pay app ma cho scannable a notification abona sound hum so ke cho hum ba cho ama phone ama chun se he o zani na som sigi ka pe tai ta e cha cho ai ba hi chu Google Play Store a khoi cho tamang pirated app hin na hi chu modified app ki ti hi cho khu ata hello na hi cho khu hin ewa nangma account na chu event ala sum du lo cho ama chu zo ba he o server anop ya ot a hundut mai the ti yong tu like mi ki chana sang ta chu le ati na hi cho hi chi the ngai ti chu ka sen hin na chu ting le network lo na mu na chu network lo na mu na chu NPCI ki ti cho National Payment Corporation of India ki te hin aphat so he Airtel Jio acha tu la tam zo Airtel to Jio ma na hi cha hi network lo na mu na data lo na mu na thing hang mun khan a hin he no he pa te am khat chun thei tu yo zo cho dan cho
azo cho ima QR code ane cho na example a chun aki ko cho hele chun nang na ki chok no ma jeng nang cho hol jin na na chi na ki chok no ma jeng he tu ki chok tai sum case na ki po lo cho example a hi chi star 99 has a ko email kon iPhone ai ta phat hung slow in tin na Android a ko me email ai le star 999 has email kon aban bana ko masanga Airtel ho star 123 has the ball tama na hungdo ding hi cha send money ama spend pira na mana ila chun nangma na IFC code ho hi 4 digit number hi verification hungde ta isu ko no ball lo tin khun nagi register tin la chun sumna thot thei ham first page to number 1 to send money ding ani na mi ko sumna thot thei nam na bank bla no ki chet thei na hiti a transaction to ting le UPI pin ho na ball thei hi a cho internet lo na jong hi chi social media ko na kin ka kan sei na ko na nan inu te ham elo e ho ham ikil son to ti cho aphat chom ne na chu ting le ka sei num ke khat chu ham ti le mun zo se hin network am lo ji chun om dan chu kaloi ke chu ka om na hin ke hi lo le hing bunga ka cho example a hi wa hing bung chu network am ta poi ka lo na chu hi chalai ka chi ko na chu dan chu Dimapura ko na kahunga hele hingbung chu kanute ham elo le kaloi gu lo ko ma kahung num example ama wang hingbung area kangpu pi area chu kangui area hi network an lo ta poi chu taute esan pun network kha tai example Dimapura ko na jina chu hichi Google setting a khun Google Map imang so kevin na hichi Google Map ma khun ani top right corner khun mi min ham gigin ham cho chon ham na i account min cho hi chu click leo chun setting omin na hi chu setting a khun offline map umbe ta hi chu offline map khu na dei na mun na chi na mun nagin cha na destination mun cho ga click le chun hi chu area sung se cho it might be 50 MB yang mai the na chu na ki download the Manipur nong thun ting le chun ka mu pilang hing mun hong pha te le chun network nom ti hi jong le hi cha chu na chi na mun na loi le gun na na mun au chu bai che khena na ka hun the he ti cho ka hin se nu he na atang shading tam zong le all in se ki tin ipitai tu lai nu me chapang ho hin adi dia message viral bol hi imutawin atam zo he aboy ho hi volunteer ho ama sa azong ka ho pin ko tu le ITL va defense training ko ho pin volunteer ho lung set in hoita phone na control pi zo na ta phat briefing be bolun hil thiam na thi data digital footprint ida na pau hi exam tia hengi ke chu frala na ga o male ka so pi ka do munu ka ji ka cha lo la ka so pi ka nu pa ka thot no mai the cho na hi chi hoi only kha a hele atam zo tu lai pi tam te so pi naw te ho hin reels dunga hin volunteer hong lam na po an mo upload cho an upload le chu lang khana chu WhatsApp group ma khu he o lung set kan subscribe nei bol pi o aling ga alu na le content image am lo TTO hi ta in alang khana chu we expose ourselves ito la ding khai on ki tong thelo hi chi e san te mo mo koi ma cha in tu la hi ka tu karan ta mi amo ki chi lo bi cho e ho bo hi chu le pi e WhatsApp ma i pho le khun i pi se tam ti le e khatte a group ma cho an viral sa ta chola ki tingen ngen ki bola e ho ikinil to ikina to ba hitia hi lo ji na hi ji a hi chi social media man dan ithip ngai he ti tu a hen tu pen hen ka sei di chan gen hin same thing adal nin do nom jong leo I'll receive the question. Thank you, Sang. Thank you the Bauman. And for now, let's get back to our social media class. All right. So I will be closing my video, okay, and the audio. I Okay, will be listening, you guys. okay, man. Thank you. Nanek chat box sa question ho nanek ki reply to tawin apudoy ahin ukim ahin nang ninjong chat box na lavet to one hin sa hi verbal don but nom ni hona mai lawa na say hay milhon apoy mo dang na layale first
Kukim nang pat nim kila kit no. Hi tilai hi ka ka do no khat chu tilai hung to form se tu nya so pi tam ta ni yo wen na Twitter account ni so kai wang tu ni Twitter promote ho brand min chu hi point yo ding up chip hi platform hin tu le to hi aban le ka te nom khat chu YouTuber ho follower tam nei ho hi lung se ten hin content no vin lang bol di tam pium he na ide de ikap sang ho vin thakhan hen tapang kho moten ade de in YouTube ho hi Twitter hi le van noi le se ka sei banga chu van noi le se ni US ka hapoi Canada ka hapoi UK ka hapoi na am ho UK Prime Minister pa ka hapoi US President pa ka hapoi am ho reach out di bornom jale direct nga at the rate am ho ikhat min chu iha male lungjeng the hi ja chu agang pen a hi form of communication hi ja chu Twitter hi kan ha se hin X ki ti ten le min chong i pyang ko to kilowin na chi chon lungse te in i hin don thei diu ha koi koin chlaya hung ki khom se hin koi in Twitter inei wa nei si mi Kukim sao anei lo si nana ki download ti ji ngon zo ting le chi ikana pat le zong mi tam pi nen vet de hin na. he nge atu ti le Kita mong sin Google address so. Google Play na Google Play X space CORP type leuchen hung po do jeng ding hin chu na download te ngole cha chon email hin thum ve ta sign in na create ai lo le sign in hum ve ta sign up ai lo le create ka tina ama sa pena hoding in chu cha chu email address tu lai chu phone backup na ding imazo se ding a chu Gmail address ai lo le email khat wang chu inei su Kevin na nei ta hi zong le abe lam pen chu Google Mail Gmail ku Google Mail hin khat nei ani ki hon bin lang kya yung simple ta first name to last name to number khat le ni ha ma le at the rate of Gmail iti le create new account kiti pe hin na chu account pat kisi mo itin kati dan chu email to na link ding normal a chu phone jong tu lai hi phone number jong thum tawin phone number to nangma Gmail email to chun na link ale set up na bol jing the hin na kasay bang chun lung se ten a het hem lo yung mobile le sang boy ko ma ka number nan kila diu ham sang boy na contact diu ham ki hon class ka bol pi the yu ne hi na Twitter class so he kan say no Ako ay le video khat na demonstration ki bol na khat au me demonstration Twitter video wearer ga han in siamon tin bridge in public in bol nan ti ko Apuday anything you want to Yes, say? yes. Khalam ni ham ga ad bank ting na. Isupi ho bitai group mouse kan kahin setan na. I think I have replied to some of the group message inbox kan reply tan. Point ni ham khalam chu nan sayong chu kahin explain din not explain but lungya su kan say din na. Hichi basanga chu tu lai di hi in chen kusung hung ha sat dung zuin koi ma in fon tha ki ki chok be set pon na. Tu lai hin second hand iki chok gam ta not all of us but second hand jong apata ta me hin na tu lai di hung leng tan mobile second hand jo ho ding ngai le wang hin angai ma mai the hin na ai wang a chu ka sei no bi ham ti le tu lai phone tha ki zo ta cho iPhone ho han lang acha chom chom man bai ba ki zo cho ni ki cho ma sang wa khu hi chi na phone chom dan na loi khan in sang som se gi man khat cho sanga ki cho na ti chon oya hoi cho hi wang a cho na ni ki cho ma sanga khu hi chi ho government portal khan cho CEIR na Central Equipment Identity Register ki ti khan cho iki cho to ne khun hi cha khu ceirgov.gov.in a khun kitchen phone second hand jo pa ko ma chu na khat ve IMI number is very easy in jo chu star hash 07 hash chu SAR value in star hash 06 hash everyone knows I believe IMI number hin na hi chu I number khu hi chi SCEIR gov portal a khun chi su la chun IMI verification umintin hi chi web portal la khun lu leo chun na IMI jo ga to tai min lang
na mobile number chu ga enter OTP hung ve ta hi cha chu na IMI number chu valid hi le phone chu na ki chok athe a valid lo ale ko ham khat in phone chu ake man sa mina gu pia police a report bola na a khaw chle hi cha chu ka sai hi azu ho dinga chu azu amo chu agu azu e ka tin hello na mobile second hand zu hon jong min han gi wa e ho tu lai de hin koi ma chai ni report ki bol lo cho tam zo hai na police a ama wang cho gam pa ma hung ki bol do a tel tam ta ki gu zo mai the he na ji chu head and knowledge a dinga kan se hin he lo like ikil be ki de na ani chan na chu kan se no pham ti le adi da gam pa ma ho di di a hi tu lai uber cab ola cab tam ta ta cho iki ven na di kha ka se no pham ti le hengi nu me na tong tam ta gam pa ma in chen ha sat gen the na ga le tul ja gam pa ma ta ven na BPO tong ham mun chom choma restaurant tong ham elo le hotel management tong ham tam ta tau cho tam zo hi night shift hi zin I hung kire o te no cho ola ma ki book tau cho or uber ki book tau cho na ai nan cho agari number cho Delhi number hi ta cho nan cho 1245 ta example a hi chagari chu na ko ang hun te le chun akiba lo le chun obviously we are not cheating it exam tia khat pa cho gari cho hunga hello boy nu hello the sisters the gari number to ke hi cho an tia na hi le chun first and foremost you have to cancel the booking na number 1 number 2 a cho gari nang in order cho ja chum Swift Desire ya ahung cho hi le chun Hyundai Verna khat hung tai you obviously it's a no go na ani chana chu na ke ma chu na to na chu ikhana khu automatic window up down ho cho na ani nga ho chai lock au mai le ola cab driver ho khu elo le hi chi ke ma khu chai lock ki ti option lo cho ne he du wa pha cho hi chai lock system ko bo la le chun driver pa en izam ta nang ma chu su min set elo le na mi su set na nom jong le hi chai lock ki on ai le no hon do thelo din na hi a chu if there's a child lock system in the car that means that you don't have to you have to check first before you enter that's number 1 hin chu ting le izem te anana chi ta jong le nang ma na Google location a ko na chu na loi ho ham khat na location sharing a na hun to ka sia chu Gurgaon a ko na Sadar jang hun to ka na location chu na loi ngai ta chu ka phone lang gol nu hila ka na khong di hitan location ka sia in case if you don't trust the driver na ai ti janong ki bola wang pha hin na ne trust lo wala chun na loi nu chun nang chu dilha Gurgaon a ko na chu Mahipal pura ka nen pui na dan chu na hun ka sa loi nu na track na bol thei chu hi chi e ho a ki ven dinga anu me ho e so pin me ho da ka se hin na iga he thina kan se hin adanga chu very important to like the Android phone mang ho hi kasai no pen pham ti le Android is very easy to hack to software hi atam masanga Symbian software hin to a hi le version tam ta na Jalebi na ko na hung khel ta to 16 chang pha tan ai wanga hi chi software hi antivirus hi hon mang nom po win paid antivirus 199 man bo khat au min na it's very easy kalai go ho do sia kana to hom pi ho abon san kaman sa so ke na quick heal antivirus ki tin na chi 199 bo cho I khat hi offer aun ki la le kun online na ko zakhat le som kuma ni ki la te hin hi chi paid antivirus pa chum na khu uma he cho hon he lo iman wa phat khat pham ti le quick heal antivirus very simple hin number 1 a hi motion sensor cho motion alarm ki ti khat hi dan chu ke ham khat hi office a to jing ki cho elo le sang bai office a to jing ya staff photo na to khoma cha don khom jing ama hin hi chi antivirus a quick antivirus a chu motion alarm a chu activate abola a computer kama cha koile ama gyroscope chu activate ta cho phone a chu na gyroscope ki chu phone sungai pham khat aging vibration tamang tai ko hin na hi chi gyroscope activate na hele sang boy a phone chu table a koi na mun chu abangle aloi nu adom nu elo le ani nu elo inside lang hoin an kho pi nu mai theina ain ko mai the sang la hung tong ta dan cho ama insung ka wa le cho example a cho elo la staff room du wa le ka se nu bi ham ti le sang boy chun a phone chu a table a koi cho ki he ruko 1 minute
Sang just 1 minute na. Nga ngay to only 1 second. Okay. Nghĩa thì gạ kiểu rồi chỗ. Cái xe nó phim tỷ lệ sang boy chun a table a chỗ a phone quay. Hay là within 10 meter or 5 meter a chỗ aloy lo staff ang tam ta na. Ai bang a chỗ alungya chỗ boy ji a chỗ head pha to phone quay lam chỗ. Te to kai na a chỗ aloy nu me ham khat elo la go lam khat chun sang boy phone cha ga la nu na. Sang boy phone chỗ table a ko na ga la do le hi chi gyroscope chỗ activate de chỗ. To ringtone sang mai thei chiter sang boy will know na ki ka phone chu ya bala ko na kilo tin head di chu number 1 he chi staff for na tong ho danga ki geneti ka sei na hin na ani chana chu pocket alarm ki ti khatum chu he chi chong hi atang features ta ma tam he pet interval sa ku na pocket alarm ku ti le hun itoka sakhawa ku phone atam zo hi vertical ai e positive na i sakhawa i hendu jibin hi chi chu ka sei no pham ti le pocket alarm khu activate ball tin la khun hi chi phone khu activate ball zo tin la itok sa ai koi chu bas chung ai chen ham alo le bazara ai kai ham mi hon la ai chen na wa khu phone khu vertical a abung bo akitun lai chana chu alarm ging lo ai wa exam ti a chu pick pocket ho hi lo le phone gu ho in gu thim chana mi kichit la ka chu mi kichin la ka chu na phone chu ahin la do ale na akitung chu ahin he ya hele hong ki he teng la chun the gyroscope will activate the head di chu teng la chun ka phone chu min hala to di chuna again chu until unless the facial id ham or unlock lo la kithat lo hen na chu teng la hin to a who face identity theft intruder alert no omen hi intruder alert chu ham ti le dan chu na loi lo na ta san poi ka ti na hi po na ke la nga ko na ka so pi in ko te in na ho in jong en chi chi endeavor chu ka active in jing ka la khun kanau ti ham khat chun helo la so pi ti ham khat chun hi chu phone chu an lo ngai la kanu ding ka chu tai kanau ti ham khat ka tu ti ham khat chun an lo ko na le alim chung ti kap che ding na chu tu na chu heno bi da na phone chu mi na tham sa am ka ti thei cho ya chu parental control ho min na mi zo si ya happy interest manguti ti cho 199 bo hinna ke chun promote on ka bol ti pon aphat chu mi na chu mi sang khat lang hi kaman sa he na ki cho mi atina chu chu ka ase he sang. Thank you pude abana he ukim saying dang na layam and request ka bol nom chu tunil ha guest speaker ho hi amao in ex langa gal sa ho hi win duty pu sa to ho to ki bang ve ve hi win amao jing in jong alim jing ala anum lo hi ki ven dan chu hi chan gi aji ki ven lo ai le ho chu a paulel te i paulel na alai hi ji chun a backup di mi nai lo hi ji chun ching the wi tin sam sao hi han lang vi ho hi jong le mi pi veng ding ai ikipi do na chungo ba i chol kom le lung chom kom le a kho he anup no hitante ti ai lung gel kum jong tam pi di hi jong le ex langa gal sat ho paulel na ding ai lo le lam kai ho paulel na ding i bol pi ji lo diu i het thim diu hi thei chana lim le video ti ho i su thang ta lo diu hi ti chu bridge sa ko na jong ka tim naw hin tin ji che ho hi tu din mona hi a backup diu hi mi nai lo hi ji in ching the tin aban le youtuber ho jong ching the ju tin tu lai ta hin youtube jong ha bol lampi chum zo en bol hi tin vv ho lim ho ai lo ale duty post mon ho ai lo le galam kai ho interview bol ti ho la hin bol da the le hin ti jong chu request ka bol nom kin aji chu tu la hong viral ho jong i movie mi pan sat na ti apaulel te hi ji o chun thil khat mun khana e bol ki lo wa le zero ki su yeng i to bangin di jong le hen i di naw jong ki sei do the nai lo hi ji o chun lam kai ho isim mo naw isit naw thu hi lo idin munun azil nai lo ji hin social media mandani ching thei ta in mang chao hi tin
aphat na zo le thu le la ki het tu na sei thei lo chan post mo ti ho zo tua pa na hoi ta i hen chi lo wa ching thei tai man ta di hi bridge ten long ka tim now hin tin so tiang le apoi mo di o ma hele tu ni tha I guess ho hin video azong hin si mu win tin ti chu publish gen bolin tin mi pi dinga apoi mo het lo apoi mo zong gen boling hin ananga lel po tin chu tiang le tu ni tha a guest speaker hon ei sei do pi ho chu na het thim lo ma hele zo phat le chi publish gen boling hin YouTube ma hong ki koi ding hin avel velana na ngayowa practical na pu do wa apply na bol su kai devin tunil ha hi video hi discussion in be zo si kan tim na hin tin to a hin pat nong hi a chaina lang jong nei tan tin concluding remarks seinum na ne ai le ama sa penin ukim phat la pingi Cái bài sang boy hinge. Sister Roti zong chukin zong ki patu ka say no minna. Thank you for coming and being a part of this wonderful congregation. Concluding remark tile iho hi to ai che ki kha khum na du hen kan say no pen che hi de. Ibon ti Kevin phone in yo hi. This is our weapon. This can be our greatest weapon. Na phone na chu till apa na me lo na khut zung le na phone to hi na. That is up to you. You are a person, God has given you a brain, how to use it, where to use it. Chu nang thu hitan. Mi kha chun hunga nang chu hiti ta A to Z na hung hil thei lo de hin. Nang in zong gelin lang, nang zong mi len khat ni hi in, pathian sep sa khat nam mi khat ni hi in. Chi je chun na nam dinga ipin na bol thei ding ham tu ni smartphone ne ya le smartphone ne zo sen long set te in Facebook langa reel ho isip thelo wa zong le Twitter be hin ki sign up boven lang Twitter hin sign up boven lang repost be ibol le chu pha hi kin thil khat ka hin post to zali zanga repost hi lo le zanga sang khat wa repost ting le chu van noi le sin ki the chu I het diwa hi Facebook ko kinil na ni ma tha jiu na me le ho to ai lo le na ga ho to kinil na ni ma tha jiu kin Facebook thu boya ki pana hi Facebook to Instagram hi ka su kha lo hi ho thu mo mong ka sei lo aji chu I want to separate ka bol nom na kay ma personal life to iti ka galsa na machine to kay ma personal ni kana to aji to Facebook nga ka photo family photos on dim set kapa photo kanu photo ka bon si keva ka photo dim set hin chu dress ki bol na lo dinga chu kaman kop lo hi lung se ta mo galsa na dinga I man diu wale lung se ten Twitter profile picture number 1 profile picture na lim ta do hita na ta zong le blur bol chimin lang mi he thei lo ding ko ma chan trace na bol thein lo ding ani ki bol vin lang chu kisel tham kha chu kisel gu te diu he that is called caution kicha hello na caution hin chu e he diu ba chu concluding remarks hi ke dinga samboy thank you so much for the opportunity samboy thank you Kim thank you so much banin apude Okay, sang. Once again, thank you. Concluding remark, tại long kan say di hin na. Lini ko e binum kha chomin. Tu a eho hi kyo na hi hen lang le atam zo hi inam pi ngai lu mo po ve ka ti hi po na. Tu za naung ki khom si hi phone smartphone i choi thi je ba we are very capable of doing something very productive work na. Ija achu hi chi ning kuma thu bo ya pa na hi eho hin mấy hi te su mi esan te su mi a chin chai kisim cho research ke bola thei kho hola la hi Burma lang ko na ka the ho hen lang te halena tai so hen lang hiti amo social media ko na hi amo hi kirli na Bangladesh aja cha na hiti amo Bisnu Priya ho hen lang hita ke khola ilungel ke yala kistua amo ke counter hena amo na eho chuta ma eho ku ki te su mi asimu ya ke ti amo ku ki te hi 17th century 18th century abon hong ki pat do he 80 ba le se ni lo cho ka se lu ham ti le e on jong am ho thu he go tin simutin lam kai ho hen lang ana tong ho achinga thim ho a ke ho cha thim ka ti wi po na aching thim ke so hen kin pi ha tam ta mi le thim tam ta yu min am ho jong se ti lo gelu tin ho research bol be tin ni cho ke ma lo se sanga chu sang boy lo kim lo hen lang mi tam ta dr t ho ki ilo ina unison ahi epe the thing le hin we can do wonders titi ka say no min na chukile very tu ni le jan hi a chu
ASN te hin CRPF te hin anti drone system hi an ki cho ta wina procurement bol ta win ka se num chulai ta chu pham ti le hi drone hi kilometer ni a hi ground control station a kona hi amo hin e ho rock drone e ho aim te bo hi a target hina ASN te drone cho muban lai cho asu boy lo ti hin I het saw hin na hi chi unidirectional beam a hi high electromagnetic wave ka ma la chun e hon surveillance a man pau hi vet chin le pa hi tan di ta cho khuti la chun ka se num na chu e ho dang a hi I charam khan a hi physically a hi hung boy na de tama tam hin na hi ja hi social media mang ho hin ikipi to the wa ki het thim to the wa hi cho hi ti ki bol hen we don't have no more option because technology to e ho ki cycle la ki tol khat to school bike la ki to khat ki bang mo lo hin na hi ja hi we should to apa ching do mutin khang to do ne ka ti ne pon ichi do wa hi le I het now hen lang I bol thena I pu do lo wa hi le min government ki sa hi hin apoi mo hina hi cho hi chi chu important ka se nom hin amiti ki min tua chaina se nom pe ham ti le hi che ho IDP ho hungal jam ho igen thi ho janhi vela janhi a atite in sumite mili ho in sumi ho amo de ga ge le aki che now sum aki tong khomin na ngailu nei tan sum aki tong khomin amon aki che na wa chu eloi te na che na wa chu sai chu ham ti le he o hiti ai ma situation mi him chu hingi ka sai no chu ham ti le mi him zo sen nang le ke mi ni khat ai thi tho tho du hina ide yu ham ti le ni khat le lungmong se la thi di music ke dei cho koi chu koi ma cha chu hi chu ga le to la elo le accident na thi koi ma ki nom lo cho very important point is no hi to a igal sar ho volunteer ho hin athi masanga alunga agel lo kaji ka chate kon ave suidem ati lai ta thi masanga ga agel lo ka alum ngai to aile kapona ji cho kaseno ji pham tile mi thi masa ilhaula selo zeno tala sem pan se bangai alhaula se di cho amo athi nungsa ma volunteer ko I ma cha mi hau cha te ko ma pon migen thei cha te acha te ni la thum ada hawin e ho hin amo sagala me thai te in su gen te wale pa ki po be du hin na hi ja hi no ho khusunga hung che na jong le ke ho khusang che jong le hi chi me thai chaga te hi upliftment I bol diu ili so sa lo du na ki tho pi computer akoi koi kho jong na tin taw na ni ha sil iman chan che le volunteer ho ngin taw man pi jung te ti hi hong ki kho mi pi ho ka ma kan he sa hin na chuti le mi him zo se chun ne pha ke ne poi ka ti ne ri pon kuwa khai ni beri jakhat mana ki cho sa nga chu hi chi donation jakhat cha yong le na e ma jakhat na chu an chang sharing yong ki cho lo chu na ti long sang ai ti na hi chi ho hi relief fund dung hen dung se ten hi chin ki thu khom te ti hi isu pi te so pi te henga ka hin ni hi ka ki pa e sang ki pau me apu de ki chi sel zingen phat to hi madam Roti nang concluding remarks na say no ma le concluding remarks madam na partner ki la thi madam Roti Johnson Yes, I'm your here. concluding remark ma'am. Concluding remark would be just when we have a close meeting within us only, no more videotape. It should be for your eyes only and for your ears only. So, but we should speak it out, the truth, obviously, but in a better way. Yeah, that's what I would want to say. And I would want to encourage everybody to stand strong, stand united, and one day we will get our freedom. Thank you. Thank you ma'am, thank you so much. Phat cho na chai tao tin a chai na gain the bridge in may pt hin guest speaker ho hin request ki bol nom chi pham tile a concluding remarks a hin say guest so nan say wa kuna tham khat refer highlight ga bol nom chu mi pt a het thin dinga a bai lam pena ga say no mu thal ki do ma front line ga ding le le ho gal ka bai poi
smartphone nei zo si on galika thi hi ti chen ji chun tunila a ge speaker ni se pi ho hi kimel ji utin gel kho oitin ipan na thei chi nowa phone a gal ka thi loi ni ka diu thala ka thi loi ni ka diu sumle pai chi na thip na i bon cha bai pan khom ting leo chi ting le chun gal zo nei nei di hi ti chu chai na ke ya isei do nom leo iki tip nom naw hin tin tun pathin kunai na ki thana wa phat na pat bangwin dam selai chai ti ta jiwin pathin thangwa na pi hitin ipao hl chongloi ama hin ke phat nu chai na dinga taw na hin man pi di hin zia chama spotlight hen bol hin epa nang man iki khen na di win tun la discussion ki chai na dingin taw na hin ni pi lewjun ki pa min te nang phat ka hin pi hepa kizana hi pa unmute na bol ngai cái này thì ham sáng enge pa taw na hin man pi Amen. bu ki Ala pathen thangwa na neute asunung ka pathen ba nang ma sana phat ba nei pi ba tunal ha mi hai thei kham meeting ka kan nei khom wa za ting alon kil ding alon chang se resource person hoin alo guest speakers hoin ihil na te ho ten khan ngai la thewin boinam loven kamin ka sai ta jewen nga ko na ti ke ti pau nang ma kan thangwa ni tua bana zong ni pi jing wen til tha ni het sa jing wen ni pi jing ta wen ki in a chai ne ni pi jing jisu min ka wen amen Amen. amen ki pa me pa na bon savin thank you all thank you all Tang boy, na bol haye. Keep up the good work. Thank you so much. ki pa me kim ki pa me